memut kadeuh pak gerawur rumah tangga singjat nikah lahir jeung batin. Dina siang ieu simkuring bade ngajengkeun salah seruntuyan tata cara padika upacara panganten Sunda nyaeta sawer. Ampun paralun sanes pinton katiasa ieu mah hadiring tamih pamak kanggo tawis pakulan. Terus rumahku entengan diri pribadi lamun nepi lagi coba masa deket ama ulangan kudu merupet ka nafsu masihnya satu dibikinan umat Islam jauhan sifat tak kabur mengacikan asih tetap benteng kapapaga sepuh tawisna hidup pusing kecil kedong kabagjan ayah di sepuh kami anggur doa iman awaki kembang apa hidup teh anyar panganten netepurah hayu nitiwan cinanas titi tatahar muridita masih sabar salapna di baru ibadah judul silih ayunkeun kata tangga sing kaparaya kudunya mungguing nulati rabi sapapait sama manis. Amin ya rabbal alamin. Sok awur bea seduit di awur tak awur duit tengah di awur tak awur duit tengah di awur duit tengah di awur tak awur duit tengah di awur sok belakang di awur berita awur duit tengah di awur duit tengah di awur tak awur sok terus sekut tinggal sekut berita awur duit na di awur duit eta bea seduit di awur sok awur duit tadi
aur terus aur eta aur duit di aur terus di aur sok yakeun aur duit di aur eta aur terus aur terus aur duit di aur eta aur duit urang langsung jaroke deh urang langsung jaroke alah si anjir sok joget ya tangan ya sok sangat anyar tuyuk karendeng Madang-madang direnceng-renceng udah setiasa kailaharna badang gonjak ku sararea dina poe ayeuna anjeunna berbahagia betapa begitu pisan rasa dunia nubuan dina poe ayeuna anjeunna berbahagia betapa begitu pisan rasa dunia nubuan badang gonjak ku sararea aduh dulu menetahan aduh dulu menetahan ingat bocah aneh jangan sampul mata kayuin iler secangannya bebas makan tembus ngejaganku aduh dulu menetahan aduh dulu menetahan iya saat kumaras nyai dimana dunia supades akan pengen dagang kuderi di jalan aduh dulu menetahan aduh dulu Pajali tempat tidur jali blok gulipat butuh ayam serute pat tengah cepat di naranjang narende di naranjang narende silahkan
Menoyal kepada gadonya. Keprok lah atau rame. Nah, guys, kudu bejaan. Si sahdunya gayana gaya India dina film. Hah? Cok toel. Bersenyum. Keprok. Oke baik, patunggus di serena oke jadi sah. Supaya tadi sadar kadir sok ieu oge eta lalaunan sabaya bae moal ilang kagoda sageutik deui disuka bulu korea potong besi kurang gaji disadana cecek kita potong besi kurang gaji kudu di banjur kucareta lamun engke nu aya nu cecekitan tok ribut terus keunanya